Mentakasngi ka pratarik na itung arjar pasaw, ka delimitation committee, ka Khasi Hills Autonomous District Council, kala IT ka kay pot, siya ka executive committee ka council, ban panhap thamay kishnong, haki arp kanay taligi constituency. U chairman ka delimitation committee u Dr. Starwell Khars Imle, lambat kidakhot, kila IT ka kay pot, u deputy chief executive member ka KHADC, u ba pensyangan NCE. Yakani ka committee lathaw ka council, mensyam snam, bat ulat ke jela ula penjalan yang ke samoi trikam ke council syaka Henry benai kaban kut ha ubenai na luar ajar pasau u Dr. Starwell ula ong bakasyong ha ke executive committee banle ya ke badan kam hadian bakil IT ya kai pot kalkum ke jingong u Dr. Starwell ki constituency ki bakham syakta kinlong kido ki bahap hasor namar balapan hap tara ya ke jingbun kinong thep kenang ban he nerit palat kawai pan kidon kumbasan pauteli ki jingtho ki baka committee kila yop diang nakipat ba halor kani ke jimpen bet thamai yakishnong haki constituency Ketika VP benua tu umur benamba lawan sambil untuk step kita ki facts findings ko hilap hadir ko ba ki details tingin namla ban disclose kita marwa kanong confidential ya menta tenre ke bangila long ngila lapan pendep ke public hearing nang tangila ban hadin bangila ayo ke public hearing nang tangila ayo ruya ka banya syong paramangi naga delimitation committee banya perkhat kumno bangin le but ngila aya ka suggestion cha ka isi tetam nang ta ber bangin disclose ki detail tingin nampat la ta marpa kampat long nomor hadin bangila aya gani ye ki details fila banyo napo isi marble nakaliang jongi tingin na ban ay kita din ba kuya belum public hearing kita ki jipun pau jeng unut jipun ba di konstitusi hatu ki kwa ba MDC konstitusi lu kan long kunjo kumbolong gamel konstitusi ni kumun kamlong kumta kidon kibangat MA shaway andre ki kwa ke MDC bakin ngat shaway sya ka jaka ka ba kamlong convenience ki te kamlong mo ong baki kwa aba borok khoi kebangat MLA Asia koi konferensi bakin liglang sita kamyar bolong kumtan mar ki perkhat ya ke convenience nyong ki wat yangi ru kidon ki buan request untuk penirablem si yangi boya ke MLA ru pen poilang hakata ke baki ki kwa terengi tingi mla ban le katan marka kam jungi kalong tang namta ki MDC ni kapang gabon kong kalong man penunya berkat itu cindon gitu konstitusi bu dari labis lu naka cindon electoral rule jadi mengani ga tu sir man kong ka gi islam hi bompat yo ka electoral rule tu pilap kumno pat na ni study ju pi jikan jindia na electoral rule kumbolong nanta pin marba na is tengila ban le kata ngiyo ke jingkhen ko biang nomor ngiyo ke electoral rule yung MDC kumbagalong mo tenrei hakiwi ki district ngimla namar blai ba ngim semio ke electoral hadu banda pendap ye gane ka exercise jungi ngim semio ya kata namar ki ndala ya pressurized palat ki pha ye ki electoral jong MP jong MLA kita ki bomlong relevan ban ka MDC constituency te kum ta ngila shu adjust hi nagalang jongi bano exactly ngimla shu namar blai ba ngim yo ki details jong ki population jong kawai constituency bat kawai pa tinggal asu adjust antati ki kabaki pajba hi ki babon ki kwa akalong ba ki kwa ha ka constituency kabakam jan ya ki mo kata kadi kejing angnod jong ki tebat kidon ki jaka ke ba habaki mudlai sya kawai constituency ki habiat labana kawai ka constituency te hajing sya kabangi dei ban accept kum kita ngi ban consider kum kita ki problem mo te henrei namar ba ke kam jongi kalong ban adjust yiki number of votes kam dei boong bangin pia conferensi namar kam syam dan kum kata ka authority yangi bangin le kum ta la rangi le kum ta kut kini bar o khoi kin wan rut syakawe conferensi kut kawe kam dan issue lani kala aduna palat te bomman si gidon ki benta ki ba warla ka long genuine ka jing karpat jong kiro re ngimla ban le kata namar leba
ngihapan adjust ka yaki nomor jong ki votes ki ba don haki konstituensi syangkat kepala nagaleng jong ibangin le kata ti tama kumung ong ipi namar bra ladangi aten lut ladangi consider lut ya kabakipan maki kata ulong kawai ke konstituensi kamron issue teh telingi haban perkhat na kata kaliang kanang ba kakam jungi kalong ban adjust kawai bakanom buntan bat kawai kanom dunatan tiladangi consider lut ko bor hoi ko asya kawai ke konstituensi ko ba semjing sikade ingi bangin le kata katbala angila le kata na kaliang jungi kum ka komiti teh le kata nagalang jungi ngila persyang ban le kata te tamai ki details ngi ma disclose menta te raya kata nagalang jungi ngila persyang kibun ki balai namar beli ki danglong satisfied ban don hakeju konvensi te ngingim kata ai gitu te nreitan kini ki bawan syakmat ban ong bangi ngi ko ano syata lan ngi ko abanne ya kita ngi aten di kita nrei gini ki ba kidang so ba kadang biang iki ba kine haju ngim kata ai kita kalong kum nemo namar ba kini kiba kim syamwan umde ba kila bun palat long na kajing lap jungi ke lani umde ba kiduna palat tilong ladangi penne kumju kabiang pikate kata ke namar bele ba umde ba ong ba kani kala bun bat kani keduna kini kiba syamwan kebut ngila cek kamtam apo isken mar ngidon ngiyo ka electoral jong MDC tipur long kitu kibiang ladangi penek kaju sin vi kabangilai tamo bonong katno sin tel lada ngim semra iki kot kisla bangin verify kita ndre labun sin pechanong stoin arsin ngila lek mairang arsin nang southwest ru ngila lek boy ngila lek nang ta hang neru ngi kondok